Problem se cookie ne because cookie ne hai badi mi oi bai yai sa oi bai yai anything oi bai yai problem se cookie ne ba so because communal conflict se manipur da homra mari rak tho kan se cookie du mi yawe ba ko so cookie is the problem ne ba adu cookie du na thadou se sok pa thadou gi sida chang khre ba cookie gi virus se chang a kan se da thadou mayam jing se nomsin khre ba ko subdue to khre ba last 70 years Kamaina no hai tara di moi di mi Sunday khuding mak ta charge da khoi cookie ma cha cookie gi sei charge da loi na mak thadou gi population me am sing che charge na overpower to khre pa emotionally charge ni hai tara di ma am yam na emotional oi da na sentimental oi da na aduna cookie da loi na mak overpower to khre pa ani subai sida naharon khulai pai ba sing sina loi mak thadou gi population me am sing se overpower to khre pa so Thadou ga cookie na thadou bu infector akan sida meitei na pangan na or naga na kasu khande pa problem kasu kai moi masin du da hai bai wa ne ba yai kasu kai de thadou na adu khang aga adum lai ba now 90s da Bharat Sarkar gi lai oina Lagoba I'm so told who's told the Yadi Highway or Han Lakan, the government give mercenary moina moise tola about cookie in Haron se. Adu Karito Nabagi don't hide Tadogi, lawn, Tadogi, P, Tadogi, custom, culture, tradition, Tadogi, all India radio program, everything my am saying Moina cookie, the Mak Taloy Mak convert to Ningba. Adu the Gineva, Manipur both the or council the MIL do. Major language du yinga kan da atei di tangkhul in le zo in a paite mar di maro in a leisure so thadou gi si da they started infecting thadou dash ku kyo in a thok khre ba ko adu de confusion ma la khre ani subai si da naga ga cookie gi ming da lan thok khre naga gi lan so na ra kan da e chu champur ma cha ni chu champur de gi pok ne khoi khang de ba there was no conflict or nothing sort of Cookie Naga conflict affecting Churachampur district was Assam. Mar Sokte, Zomi Sokte, Cookie Nataba Paites in Sokte, Pai House Sokte during the Cookie Naga conflict. So Aduk Tola consider Ying Sebako. Ying consider Cookie Matamdu Aduki Cookie do Kadara Tido Odi Equitado Matasing Sineba. Cookie Naga had never mayam sing do. Population sing do kanano hai di thadou macha sing che loi sisin da bne ba jo hek to ra kan che da thadou mayam sing se black day ka lau tho ga oza sang emotional mayam do church na human rights ka du da hai ra kan che da cookie black day tho ra kan thadou gi population mayam sing se black day or cookie du yeng dre ba thodo gi incident gi du yam na nungai te ba oi man ba da gi just to please or satisfy their frustration cookie gi ngasai hairiba supremacist kambu na silliba poddo adu rom da loi namak thado population singse cookie gi hi du da dum tong ga chat khre ba adu ga cookie zomi conflict mu kalai cookie zomi conflict la kan sida major component do khatna ba du chosampur da paite ga thado ne ba adu thado singse cookie gi ming da loi namak amuk overpower to khre ba ko admain to du na cookie se dum yawe ba cookie hai bi se thado e hoi na Chana Fazana Kangeva Carino, Moinator, Pose, a Hoyana Kanga Mile Treva cookie Hivese. Adu the gi Chiki cookie say, Tido in the Baba Totai, Adu the gi Hosikato the gay. Maintain the infecto creba muka, maintain the infector Akansida. When expectation and control to Bangam Drakansida out of hand chat per se. Maintain the infecto whatever cookie virus and maintain infecto rakanda maintain the site push back la kansida it is beyond control neba human intervention yadra kansa do scale level se the sigi retaliation se lakpane pa so sigi cookie gi virus infection se kari no haibe se hojik su amuka litan room da naga gi room da toge sigi cookie gi do see the how about the Irang Manung right from day one of 3rd May, even Mamang the Thadou Student Association, na Thadou in Pio Hoina, Thadou cookie, Nate, Sanariba Port Se cookie giving the Naron Hutlai Pai Aga, Manipur government, the politician Oiraga, Power Paiba, Manipur Sarkar, Mantri Oiba, Ko,
aduga church so mu ko ba CSO so moina paiba adugi elite group khara kuki supremacist haiba kambu manipur thugai ye haina mayam mislead to hiba kambu du ni haiba se hoina kanna haiba ne ba thodo do tho kan sida kuki gi virus na meitei bu so kan sida meitei gi retaliation do la kan sida kuki suknat nataba kuki naga conflict da sok taba kuki zomi sok taba mar ko sokre ba handak so kan sida hetang se complication adum lai ba jise ki ne ba hetang normalcy hetang hanjin bangam da ba se hetang matam sang na lori se adu da ga zomi su sorak ba adu da gi ne ba kuki ga zomi mayam sing cha punsela kan sida meitei da loina mak mai on chin ba so now hojik se zomi sing na su tongan na ekhoi gi oina district tongan ba kuki gi dominant area tuibong da ekhoi se DC office chatning de SP office chatning de tongan na ekhoi su subdivision tarup se tongan ekhoi su DC district ama eligible oigre ekhoi su population na su atai tin loi phangkhra na ekhoi kuki ga punning de haira kan je da hojik zomi na su kuki da gi liberation movement muka tor eba mardi tongan na Fairjol district le rabani na headquarter zomi di paite sing di leitabani na tuibong da kuki gi supremacist gi akan ba mafam da la kan je da moina war is a moisu war bane ba na ngai di irang thokpa matam du da at the initial days of the conflict punsin da ya da bi punsin ba yi wa ne hojik di punsin ni ngai leitra bani na hojik se moina hairi se hoisu kuki te gi thokninge ai bane ba maru oina buvung jigin valte se sira kan se da kuki sing na kari haige bung jigin valte su sige tora kan se phau se da ei kuki na te ka haijil le ai amuka sathina amuka hatlaga kaino hatok ka do bani haina kuki mayam na comment nungai ta comment pirak paneba so that is the level of hatred within the non naga tribal gi manung si desu akhoi gi level of hatred sale ra po deba adu gi su kaido gi de suksam samna ro be water tight compartment gumba zomi ga marga kuki ga thadou gi se mizo sing se kaido nge su pun pul loi ba despite being Christianity despite being kaino oiraba tarba su from the same masen oiba tarba su khoi gi punningai gi di su lei leite ba so do taradi Cookie is infecting everybody and it is creating problem. Nah, ngedi meitei hayeba. What will meitei do? Meitei na di peace loving neba. How would the issue lae mayam lae oza sang mayam loy magtog na lae even without government intervention oza santa. Even zero government intervention yaudun na koi lae sidi. Adoy dati CSO mayam sina lao thing ba leite hay oza santa koi na kokomi na yusem na hai lao su lai akhoi na purai kana na thingge kana moi na hai ri se oza akhoi se problem se meitei de su ki de se ching de gi kuki na desi kanta to bogum do na ko to ra kadrai na khoi ki bane meitei de ki ban na ti hai ba so we are now thinking mayam sing se exposed to wa thok re ba masana achum ma du masana dum thok pa ho re ba so in the midst of this confusion to ningai gi damakta kuki se sukha thadok pa ya da ba thadok gi manung de yam yawe ba adu kambu ga kuki supremacist any kuki tribe kambu pul akan sida meitei ga khatna ra di ngam gadra hai ba wakhan du ne ba no you can't do that adu di sukngam ngamoy manipur gi mi ne hai ta ra di manipur gi yel ho mi ne hai ta ra di fall back in line manipur gi ko ni pai pu na thambiram ba manipur gi do matung na leiramo lao natrabadi you are fighting a lost battle. It might come. My kildam lakti giza. Sigi matang stay the Fuzi Akwigi. Ozag FIR Pato Kiber Register Handok Nabagi, Mamam Lai Duga Thadou Student Association, TSA Mike the Suzik Lakpasi, Makwigi Point, Tadet Yauba, Media Clarification, Makwin Pires, Apple Toba, FIR Handuina. Adula Masida Mayamam Pali, Thadouga, Gasagi Kamjongi, Akwigi, Panosaudoxka Karamba. Hiram amatada in any way there is no connection but am sulai lai nadi habani adubu sidai da akogi makuina su haide ise thadou in peace sadar hill city yamna cheng haide fraudulently unrecognized proxy outfit ni ne su yam palle aduna akogi laidiba distinct akogi tribe point identity oina gasagi distinct identity from cookies haide laijadiba thadou si invoke tongna bu hona bani and haide aduna masi cookie gi taseng na haira kan mana point number 4 da su palise
kuki gi organization aseng ba ama khaktan directly hai tare makoi digi thogla kana sida dait laura kana hairak pa phongtorak pa yaude du some faction opportunities have the obviously akoi gi kano si thadau in pi sada hilje faction opportunities ne hai bani aduna masidai je tholak pasidi akoi gi leiri ba hol akoi gi thadau gi identity se invoke tongna ba masi mol hanna ba mayek sengdana ba akoi hotna ban hebo form palle hai tare tuna masi gi matang gi oja ka main thambi ningi masida misleading tongna ba honari base hujik question am thogle karam haina no masi gi thadau in pi sada hills ki magi akoi gi wakhalon hai ba tare ne aduga mislead tawram who is trying to misleading whom I say ka main thambi ningi oja sigi matang sida yamna fazaba pot thole aina khanjai fazaba pot du kaino hai taradi nangei di landi kapna ba khotna ba to na ba yawane du su just fringe elements kharaga to na ba yawane hojikiti aseng ba lan se thola khreba aseng ba lan hai badi idea of manipur da chachaba miga yellow me indigenous people gidamak ta khanba miga anti indigenous people anti manipur or anti kainogi anti manipur versus kainogi dum lakhre ba hojik se hai badi hojik real problem tu han ngai di maitai se aseng ba gi problem ra hai na mayamna hai ba prithvi khuding magna ar maitai hai ba furup or mi jati ko bo mi sing se problem ra manipur gi thodok May 2023 gi thodok se thok han ba se moi kambu si sera se yamna hang nari ba koi big question mark ne ba hojik last few months ki di sida development me am se yinga kan sida aseng ba problem se hojik tholak khre ba aseng ba problem hai ba di kuki hai ba jati gi mingsun na taba lon gi mingsun na taba or furup gi mingsun na taba sajin ba ethnicity su nataba culture su leitaba custom tradition su leitaba khara separatist ideology da chatli ba ningi ba kambu naharon ga church na back tora ga chatkhi ba nahangi last 70-80 years adugi idea du da nomsil aga thadau gi population sing se sijinara kan sida naga ga khatna hanba mete ga khatna hanba zomi ga khatna hanba adu toba kangbu du na ngasi manipur se kangkong se loi chai han bane ba maramdi schedule tribe gi list to the community gi mingdu yinga kan se da thado haibe se tongan na le ba kuki haibe se leitraba su hojik di any kuki tribe oina tongan na le jai ba marak sida thadau gi manung da aisu thadau su oi kuki su oi animak oi haiba kangbu du na metei ga su khatna ba any kuki tribe ga punjil aga naga ga su khatna ba loin ma khatna ge to ba adobu aseng ba shanti gi wari oi gadra lan gi oi gadra metei ga wari sanase naga ga wari sanase thadau ga wari sanase haira kan sida yada ba litan gi thodok sida yamna unfortunate incident sida mi ani do si adu NIA na case ti take up to khre so sigi thodok kuki gi civil societies organization mayam le ba in terms of hundreds le ba adu mayam duna kisungang de bi da thadau ne haira ga kuki ne haira ga sajil aga thadau in pi sadar hills ka hajil aga na nge kadai chakre ge moise irang manung sida su da ba khang da ba mi ama ani na proxy da kuki gi supremacist kambu na proxy da sahajal aga thadau singbu lan gi manung sida tangkhul ga naga ga kuki gi lan khatna ba marak sida thadau mayam sim pulap loina ma kari muka mente ga kuki khatna ba matam sida loina ma dosa ta ba gum do na handagi kari gum ba thodok se thok pata radi kuki ga naga gi khatna ba ta radi thadau singju loina ma nampuda tangkhul singa naga singna sokpa yana na bagi fibam sida si silak pa ne ba si silak pa si sukarai de gi mi imphal da gi IDP oiraga laaga provoke to na bagi mi ne ukhru rom gi mi sunate kamjong rom gi mi sunate moise kai dongai da lan thing na roi do ba so oi do ba
mayam do na mayam since conveniently moi mayam se provoke to ki bane ba aduga admain to do na Thadou ki population sing se season araga cookie ga khatna cookie na season araga mete ga khatna hanba naga ga khatna hanba zomi ga khatna hanba simayam sing sina maram uiduna akhoi ki Thadou ki population mayam sing se loi namak crossfire sida akhoi jin loi namak season araga leiba adudagi lon su manabani na sak su manabani na sagei su manabani na khun su manabani na chomene akhoi ji jati matani haira kan sida adu edi cookie gi room da mung changadra haina sinba pot ne ba sigi pot se yaro edudi Thadou student akhoi chapchan adum leijai Thadou inpi leijai tapna chumba do dum theduro kani ba na ye di mete na lan bane sina torok pane haibne karai de gi no du mayam sing di problem se moi cookie hai ba mi sing gi digi leadership su da ne ba leader duga leadership su thiba phangde ba hojik se who are cookie leaders cookie in manipura do itaradi tholo wari sana se da na khatna se haibra or yana se haibra tholo duga noi na tung illiba aduda tariba mongkot ki khunja oiro or atei gi thoi cookie or atei do noi gi makhada leba taridi tholo santi gi wari sana resara or sidi khatna ba gi wari sana resara kaino cookie gi leader ma yasin tholo ba adui mahut tu da som side gi hetang cookie ni hairaga proxy saraga som khatna halaga noi praja mayam bu nungsi dabra noi ma sen gi mi mayam bu nungsi dabra lanchen gi amuka haibra you are not going to give anything moi kari supi ba ya ba sunataba adu mayam singbu phattaba cookie gi problem se moi gi imung gi problem moi gi specific problem se na khoi gi thangnaba naga thangnaba taminarakpa meitei taminarakpa zomi atei te singse loi namak disturb to bune ba si se government of India na khangna moi mayam singse yoga adum thambane ba moi na pambane ba adumai na toraga thangnaba taminarpa mi mayam disturb to ba taradi instability leiba taradi moi gi damakta kari kanaba leiba ja noi ko bhap tadre ba si government of India na gari gi yok pra ba adu security force leina kamaina si mayam singse thingba ngamda no ba so dui adwai gi da yam changdra so ja sang so kanna adum lauraga adum lei eina haining ba point di Thadou di yamba yamdaba ekhoi Thadou ni cookie nate tongan na mi tara oigadra kun oigadra tarau hen na mi masing yamdaba yai aimol kom hen na masing yamdaba yai ekhoi masing gi du tanba nate ba ekhoi cookie nate ekhoi manipur machane manipur yelo mi singa nungai na lemin na ningi haiba akhoi na distinction du pambane ba adugi maram oiduna cookie ni hai ta de phasana cookie du chatlo noi na pami ba cookie ideology de push to wo but akhoi tamina pa thang lemina pa mayam sing se disturb to ro ko nu hai business ba akhoi na pam jai se so hoji ki aseng ba lan thola khre aseng ba lan hai ba du Thadou oiraga cookie saraga lan to ba or cookie oiraga Thadou pamdraga lan torapa adugi problem du na ngasi se loina mak it disturbs everyone so these are the real culprit of the Manipur crisis neba simayam sing se politician kambu kharana motivate toraga insil aga to hiba pot neba one very interesting point se or very shocking point se lungoling guite haiba resident of Kampu pi amana iraga police complaint mapi oza sang gisina ngang iba se yaning dabagi yare phare complaint can be given anywhere yai ka sukai deba dubudi hundreds of complaints and police station amana dum receive to gani ba daily basis ta aina ngak pado India Today ga adogi correspondent Kamboy Chongloi KB Chongloi na man adu mayam do pause suklai later bazat ne magi se he doesn't have any more news to write or run the story mana adu gitu police acknowledgement su yaude kem yaude adu Thadou inpi Sadar Hill General Secretary amana police complaint ama asang kasar gi mathakta hapchile hai na mayamna mana run to ra kan sida India Today Northeast na su phonge atei media mayamna su adu gitu amuka publish to we ba adu kupna yengba tarade adu gitu yamna case taba yaba fivam sunate ba sigi pot sedi
Adubu, without in preliminary investigation or report or even police acknowledgement ama pau yaudana kamaina media kambu media personal ama correspondent ama duna kamaina adu gi pod verify to no adu newspaper gi media gi editor sing su kamaina adu bu accept to no ba Mr. X amana complaint ama thajile Mr. Y gi mathakta adu gi complaint to receive to bra to debra adu khang de ngai mamangda nangna story amaran tore adu da so amuka sugyaw yaw da ba thado in pi sadar hills amuka hapchille karino to ba pot se so media needs to be very extra care lo ma thau tai media me yam na so adu admain to du na hojik se yam na very clear ne politically motivated ne oja sang ying da ba or pamdo kam politically motivated in silaga to ba pot ne CD politician needs to stop aduga police needs to be have an extra care adu mayam duna phuruk mayam sing se adum thola kansida pawa loiba nai da ba pawa ya da ni every day anoba chat gpt da gi adum tholak pa letter head sing yam da ba si mayam sing se adum tholak pa se manipur police gi home department gi maral ne pa why are they still continue and allowing them Moy maral ne basi mayam sing se so admai to duna handak kamjong gi hat na ba siba thodok tuga karigumba thadou na gamari leina de thadou ekhoi na pamba pot se yamba pot na te ekhoi kuki na te ekhoi manipur macha ne ekhoi phuruk khuding ma ga ekhoi shanti na ekhoi manipur sida ekhoi leining adugi wari do matungina handak thadou student association na phongduk hi ba Chedu yinga kansida cookie mayam yam saur pa yai sauning ba saujasanu but thado yo na di thado mayam di yam harawi yam pelle we appreciate the statement of the TSA. Okay, thank you so much oza mathang da mung lakjike yam phajana oza na thambire aduga khoi gi thado se independent and distinct tribe from cookie haibase adum tatana so oza gi adum thamba aduga sigi matang gi da khoi gi yamna clear oi da pot amakhak leibasi cookie gi ideology da subscribe tawibra natre hara kanda are they silenced by the supreme cookie supremacy swai matang kun nagin na biga chobis ko omdi thoi hai tare matang se ground lak chege uza san ta kelam lak chege uza si gi matang de ne uza akoi gi ngasai gi mamang da first round thambi ki relate to uza lak chege hujik se akoi gi ngasai gi TSC gi mai kai de gi suthok pase akoi gi thadau si di yam phajana akoi gi masai gi isai gi commitment am da thadau gi autonomy dignity and aduga right si phajana akoi gi san masibu phajana koi sagonare haira kanda santi achumba du constitution value se phajana masi se akoi nga akana dumai leibani aduna sigi post da thadau gi people khata da belong to gani madi proxies nate aduga opportunist nate habse am chawna phungdoi haitare oja adu bo sigi marakida akoi gi thadau gi ming haitare ngasi su thoklei base aduga thadau np sadar hill gi se aduna sigi mba kangbu sidi mana akoi gi fraudulent kanoni outfit ne su yam phajan palle aduna thadau gi sida ai tumna thadau ni thadau oirage cookie natre habagi distinct identity distinct tribe ni haina sul leitaba makoi singsi cookie gi ideology singkhida akoi gi pamjane injaba haitare se kudam moina subscribe tawba dum oidori bra natraga makoi si ngasai cookie supremacy singdugi da adu moi se silence thamba adu dagi koi se puthok pangam da bo oidure natre haira kanda ama su chaung lai hana gi mang ngasai so ne highlight tawji ki doza makoi se ta sengna akoi gi manipur da side leijaram balai house dagi koi gi indigenous oira kana mo fogi ideology si pamjabi subscribe taw kambu oidure natre haira kanda koi gi lanchilak pa changchilak pa singna oidure yamna chamam na ba chage na ba makak leipi swai da oza kamain thambini swai matang di kaino ne step by step ai khitang haijage bako prajana viewers ma'am na yengba nuai na bagi damakta so problem se cookie ne because cookie ne haibadi mi oiba yai sa oiba yai anything oiba yai problem se cookie ne ba so because communal conflict se manipur da homra mari rak tho kan se cookie dum yawe bako so cookie is the problem ne ba adu cookie du na thadou se sok pa thadou gi sida chang khre ba cookie gi virus se changa kan se da thadou mayam jing se nomsin khre ba ko subdue to khre ba last 70 years kamaina no hai tara di moi di mi sunday goding mak ta charge da khoi cookie ma cha cookie gi sei charge da loi na mak thadou gi population mayam jing se charge na overpower to khre ba emotionally charge ni hai tara di mayam yam na emotional oye da na sentimental oye da na aduna cookie da loi na mak overpower to khre ba ani subai sida naharon khulai pai ba sing sina loi mak thadou gi population mayam sing se overpower to khre ba so
Thadou ga kuki na Thadou bu infect to ra kan sida Meitei na pangan na or naga na kasu khande ba problem kasu kai moi masin du da hai bai wa ne ba yai kasu kai de Thadou na adu khang aga adum lai ba now 90s da Bharat Sarkar gi khutlai oina lagoba mayam se to ni khusi to de ya de hai bai wa khan la kan sida government gi mercenary moina moi je tholai ba kuki gi naharon se adu kari to na ba gi dong hai tare di Thadou gi loan Thadou gi fee Thadou gi custom culture tradition Thadou gi all India radio program everything mayam sing se moina kuki gi damak to loi mak convert to ning ba adu de gi ne ba Manipur board da or council da MIL du major Indian language du yinga kan da atei di tangkhul ina le zo ina paite mar di maro ina le jero so Thadou gi si da they started infecting Thadou dash kuki oina thokre ba ko adu de confusion man lakre ani subai sida naga ga kuki gi mingda lan thokre naga kuki lan sokna ra kan sida ei champur macha ni champur gi pokpne akoi khangde ba there was no conflict or nothing sort of kuki naga conflict affecting Churachampur district was asa mar sokte zomi sokte kuki nata ba paite sin sokte ba pai phau sokte ba during the kuki naga conflict so adu thola kan se da yeng se ba ko yenga kan se da kuki matam du adu gi kuki du kadara thi do odi ekhoi Thadou macha sing sine ba kuki naga khat na ba mayam sing do population sing du kana no hai di Thadou macha sing che loi sijin da ne ba jo hek to ra kan che da Thadou mayam sing se black day ka lau tho ga oza sang emotional mayam do church na human rights ka du da hai ra kan che da kuki black day thola kan Thadou gi population mayam sing se black day or kuki du yeng dre ba Thadou gi incident gi du yamna nungai te ba oi man ba da gi just to please or satisfy their frustration kuki gi ngasai hai riba supremacist kambu du na silli ba pot do adu rom da loi namak Thadou population sing se kuki gi hi du da dum to nga chat khre ba adu ga kuki zomi conflict mu kalai kuki zomi conflict la kan se da major component do khat na ba du Churachampur da paite ga Thadou ne ba adu Thadou sing se kuki gi ming da loi namak amuk overpower to khre ba ko admain to du na kuki se dum yawe ba kuki hai be se Thadou e hoi na Chana Fazana Kangye Bakarino, Moinator, Pose, a Hoyana Kangba Mile Trevor cookie Hibese. Adudagi Chiki cookie say, Tido in the Baba Totai, Adudagi, Hosikato the gay. Maintain the infecto creba muka, maintain the infector Akansida. When expectation and control to Bangam Drakansida, out of hand, chat per se. Maintain the infecto whatever cookie virus and maintain infecto rakanda maintain the site push back la kansida it is beyond control neba human intervention yadra kansa do scale level se the sigi retaliation se lakpane pa so sigi cookie gi virus infection se kari no haibe se hojik su amuka litan room da naga gi room da toge sigi cookie gi do se sida how about the Irang Manung right from day 1 of 3rd May, even Mamang the Thadou Student Association, na Thadou in P. Hoina, Thadou cookie, Nate, Sanariba Port Se cookie giving the Naron Hutlai Pai Aga, Manipur government, the politician Oiraga, Power Paiba, Manipur Sarkar, Mantri Oiba, Ko, Aduga Church, the Somuko, CS also Moina Paiba, Adugi elite group Hara, cookie supremacist. Haiba Kambu Manipur Tugai, Haina Mayam, mislead to Hiba Kambu to ni, Haiba say, a Hoina Kana Haiba Neva. Todo to Kansida cookie virus na Metebu so Kansida, Metegi retaliation do La Kansida, cookie shook not taba, cookie naga conflict the soak taba, cookie zomi soak taba, mar, go so crebanda. So kansida hetang se complication adum lai ba jise ki ne ba hetang normalcy hetang hanjin bangam da ba se hetang matam sang na lori se adu daga zomi su sorak ba adu da gi ne ba kuki ga zomi mayam sing cha punsela kansida meitei da loina mak mai on chin ba so now hojik se zomi sing na su tongan na ekhoi gi oina district tongan ba kuki gi dominant area tuibong da
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦ DC office ꯆꯠꯅꯤꯡꯗꯦ SP office ꯆꯠꯅꯤꯡꯗꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ sub division ꯇꯔꯨꯛ ꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ DC district ꯑꯃ eligible ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ population ꯅꯁꯨ ꯑꯇꯩ ꯂꯣꯏ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯄꯨꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯖꯣꯃꯤꯅꯁꯨ ꯀꯨꯀꯤꯗꯒꯤ liberation movement ꯃꯨꯛꯀ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯃꯥꯔꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯐꯦꯔꯖꯣꯜ district ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ headquarter Zomi paite singdi leitabani na tuibongda kuki gi supremacist gi akanba mafamda la kanjida moina wari se moisu wabane ba nahangei di irang thokpa matamduda at the initial days of the conflict punsin da ya da gi punsin ba gi wane hojik di punsin na ningai leitrabani na hojik se moina hairi se hoisu kuki te gi thokninge haibane ba maru oina buvung jigin valte se Sira kansi da cookie sing na kari haige bung jagin valte su sige tora kansi phausi da ei cookie na te ka haije le ai amuka sathi na amuka hatlaga kaino hatok ka do bani haina cookie mayam na comment nungai ta comment pirak paneba so that is the level of hatred within the non naga tribal gi manung si desu akhoi gi level of hatred sale ra po deba adu gi su kaido gi de suksam samna ro be water tight compartment gumba zomi ga marga cookie ga thadou gi se mizo sing se kaido nge su pun pul loi ba despite being Christianity despite being kaino oiraba taraba su from the same masen oiba taraba su khoi gi punningai gi di su lei leite ba so do taradi cookie is infecting everybody and it is creating problem. Nah, ngedi meitei hayeba. What will meitei do? Meitei na di peace loving neba. How would the issue lae mayam lae oza sang mayam loy magtaw na lae even without government intervention oza santa. Even zero government intervention yaw na ako'y lae sidi. Adoy dati CSO mayam sina lao thingba leite hay oza santa hoy na kokomi na yusem na hai lao su lai akhoi na purai kanana thingge kana moina hairi ise oza akhoi se problem se meitei de su ki de ki se ching de ki kuki na desi kanta to bogum do na ko to ra kadrai na khoi ki bane meitei de ki ban na ti hayeba so we are now thinking mayam sing se exposed to wa thok reba masana achumma du masana dum thok pa ho reba so in the midst of this confusion to ningai gi damakta cookie se sukha thadok pa yadaba thadok gi manung de yam yawe ba adu kambu ga cookie supremacist any cookie tribe kambu pul akanjida meitei ga khatna di ngam gadra haiba wakhan du ne ba no you can't do that adu di sukngam ngamoy manipur gi mini hai taradi manipur gi yel ho mini hai taradi fall back in line manipur gi ko nipai puna thambiramba manipur gi do matung na leiramo lao natrabadi you are fighting a lost battle. 8 mind comes again. Okay, Zayam Pasada, Mayek Sing Ozana Su Tambika Haida, Dona Huziksi, Haiba Posida, Yamusu clear when Susanna Habikre, Tampakta, Lakungamatamda, Lakungudi Miamam later by Haitare, and those ceasing say what prevent them from coming to Nasagi Valley, Hibasiki Wahanga, at Obak and Omalay Haitare, Latin Taragas who acquitted the consequences to consider the Rokana Lacto, Miamam Sulabi, Wafam Su, Ozana Pale, Aduka Quakitonga, Civil Society Organization, Duka, Mayamgi. Miyam gi mai kai degi su akoi gi dong welcome to was the changak pada kadigumba amakongba akoi de chingna balaitana akoi the most welcome to bege du bi potom su adum makleire ai oza santa da mung lak chaning bisu za ujiki thambi gi ba oza mai kelna su yam phajana tham gi post de akoi gi sai matang de government gi role su leire duga manipur akoi Kamjong gi incident su leire Kamjong gi incident se chathari ba investigation mayam si hujik tawri ba police ki ozan samang na panbi ki ba police investigation mai process mayam se kadai kamai na yorage hai batam da du government na kari action lokhatla ba gi hai ba Kamjong gi incident se ke relate tong hai matang ki da akoi kemta lai akoi mek sing na akoi da khang da ba potnam leire official statement kem leita maram nu hujik phaw ba duga government na karmain to oza mai kel dam oza ga sai ge akoi gi lochila ko na khatang akoi gi ngasi gi topic relate to jaraga lake thadau gi hujik leiba akoi gi chayet na ba hai tare oza ko aduga akoi gi majority loina mak tholok ta ba akoi thadau ni akoi gi sigi distinct tribe ni akoi from cookie akoi gi independent ni hena leiba sida khara amna somda leiba duga moisna back ko na sin rakpa ya ba gi in between de leida post leiba na way forward che kai no ga ni oza way forward the community level understanding do dum ta kani ko but cookie community leader later ba gi problem ne ba the community gi aspirations mayam sing se cookie gi leader sing na phongdok pangam da ne ba sidagi ne ba problem se
today problem mayam sing se kari gi thok pra hai tar suppose litan gi incident thodo hai rese ba you ngawe hai na tangkhoi macha lakpa khuding mak to kuki na dum phu batar adi oza sang tangkhul sing so dum retaliate to batae ba so aduga amuka aduda tariba kuki ni hai na subscribers hai tare yazaba mi singduna khoi di tangkhul ga naga ga yam nungsi chana leirambane noi khut thinjilakanu noi lakanu khoi masen gi problem local gi problem ne khoi solve to jage hai ga do bane ba aduga asom gi kuki gi kambu leader sing na kuki pi atai tai sing na su appeal to ra ga mi gi custom atai tai gi matung in khoi khatna roi gum se haina fajana mayam sing du them ga do bane ba this is lacking in the kuki leadership. Okay, thank you so much. Maram oduna it escalated to all this level dugi ne ba so hoi police incompetency amagi so mandum lejai government gi weakness dum lejai do taraba so ultimately way forward se ada lady ba mi masen do dum yana ba external influence mayam sing se thingba mathau tae ba asai hai riba lungolin guite du na kari mathau le raga ko oza sang da complaint to raga ma thadong ni haijara aga kuki gi juda kari gi changba business to da aduga muka media du na kari gi adum police verification su police report su yaw da ba thadong gi so muka hapchin ba adugumba mayam sing se community level ki understanding is very important adu da gi ne ba khoi su thadong gi leadership sing su hekta changsil aga hojik thadok student su paikhat liba thadok ate te MP level da so khoi dum paikhat kan ni ba ko adu mayam sing gu yam thuna so okay thank you so much I